Dusome ijambo ry'Imana. Dusangire ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 10 murongo wa 38 kugeza kuri 42. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 10 murongo wa 38 kugeza kuri 42. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 10 murongo wa 38 kugeza kuri 42. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira mujyani we. Ubwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kumuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirusha muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahise nk'umugabane mwiza atazakwa. Amen. Nshima Imana ko Imana dusoreje ino gahunda. Igeze igihe aho twagereye hano twahanye randevu ko nitugaruka hano tuzabasura. Turashima rero umushumba wakomeje kutuvugisha kugeza ubwo yamenye ko dufite gahunda yo kuza hano, kongera kutwandikira, kandi no musanzwe tugakomeza kubana no kuri telefone tuvugana n'ibindi. Imana guheza umugisha mushumba ndetse n'itorero ryose. Imana ibagirire neza. Amen. Ndahimbaza Imana rero kubw'abavandimwe bo muri Covenant, yaba bari ababyeyi bica hari inyuma ndetse nabo bapapa baraha. Imana ibahezagire, komeza kubana natwe, niba badutumiye n'uyu munsi bacari kumwe natwe. Imana ibaheza umugisha mwinshi. Hari umuvandimwe wavuye Kayore, twariganye, twarabanye mu bintu byinshi. Iyo ndi hano aba ncungiye umutekano mu bintu byinshi. Akazamura ikiganza nawe zamura neza. Barikiwe sana, ugira umugisha mwinshi. Hari abantu twavuganye ko baza ntawe nabonye. Hari umushike wacu uvuye Gisenyi ntawe nabonye, ariko wenda ashobora kuza kumugoroba. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndageza saa 6. No kuvuga harabura k'iminota 20 n'ingahe kugira ngo twitegure tuza kugaruka. Nanjye harano simbira gatoya nza kugaruka mu masaha 8 cyangwa saa 8 n'igice. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto, ariko tuganira ibintu byinshi. Sije cyaravuga ngo indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'iki gihe. Indwara 10 zibase kubata imbata, esclavagisme. Indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'iki gihe cyangwa se ry'uyu munsi. Indwara 10 zibase kubata, zibase abakristo bo mu itorero ry'uyu munsi. Mbere yuko tuzivuga ku rutonde, nagira ngo mbibutse ko indwara ari ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu kugira ngo bumwake imbaraga ariko bumwongerere intege nke. Indwara ni ubushobozi bwinjira mu mutima, bwinjira mu mubiri, bwinjira mu buzima bw'umuntu, bukarushirizaho kumwaka imbaraga, bukarushirizaho kumwaka ubushobozi, bukamwaka imbaraga ariko bukamwongerera intege nke. Indwara nimbi ku rwego zitagira isoni, zitagira ikinyabupfura. Ishobora kugufatira ahantu hameze nk'ahandi, ishobora kugufatira mu bukwe, ishobora kukubuza umunezero w'ubukwe bw'umwana wawe w'imfura, cyangwa se ari nawe wenyine w'ikinege. Indwara rero n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu kugira ngo bumwake imbaraga, bwicare ku muryango w'imbaraga ze, hanyuma rurizibire, rubloke imbaraga,
ariko rurushirizaho gukingura umuryango mugari w'intege nke. Ni ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake ubushobozi bw'amafaranga hanyuma bumwongerera ubukene. Ni ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake ubusabane n'abandi, bumwongerera agahinda no kuba akingiranwe mu cyumba kirimo mire zine, ngo areke gusabana n'abandi, areke gusangira n'abandi umunezero, areke kubonana n'abandi, areke kuvugana n'abandi, abe wenyine yiganyire, agira agahinda, yikingirane, taboneke mu bandi, abe wenyine. Hari ijambo ry'Imana risa rivuga ngo hari umugore wari urwaye, uwo mugore ngo yari arwaye indwara yo mu mugongo agize igihe kirekire. Bibiliya iravuga ngo yari yaratawe, yari yarakuwe mu bandi, ajanwa hirya aho abantu badashobora kurangiza, hirya aho atazavuganira n'abandi, hirya aho atazasabana n'abandi, hirya y'umuryango, hirya y'inshuti, hirya y'abavukanyi, hirya y'abavandimwe. Ariko ngo yumva amakuru ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akasikia habari za Yesu, yumva amakuru ya Yesu, ngwaza asanga Yesu. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo yari yaratawe, yari yaraciwe, nta muntu n'umwe wari ukibona uko amutelefona, nta wamuvugishaga, nta wasangiraga nawe, nta wambaranaga nawe, nta warananaga nawe, nta muntu n'umwe, nta busabane bw'undi muntu n'umwe yari akigira. Ariko Yesu yemera gusabana nawe. Hirya yuko abantu bose banga ko dusabana nabo, hari Imana izitwakira, abandi bose baratwirukanye. Abandi bose baratwirukanye. Uje wese musanga, aruhuka umutima, tuzavoma ibyiza, tuzavoma ibyiza ku musozi w'Uwiteka, niho tususurizwa. Ngwino musangeyo, nimuze tumusange, aduture imitwaro yose, muze tumusange. Alikuwa amepotezwa na marafiki. Yari yarirukwanwe n'abagabo, yarirukanye n'abagore, yirukanwe n'abana, yasuzuguwe n'abakecuru, yasuzuguwe n'abasaza, ariko Yesu amuheza agaciro. Ngo azaga naho Yesu ari, kandi yaraje gushaka gukira no kuruhuka, ariko ngo yarahageze abantu ngo baramwibutsa ko atemerewe gusanga abandi. Bamwe ati ntabwo wibuka ko indwara yawe itemerewe, ntiwibuka ko uri muri confinement, ntiwibuka ko imipaka igufungiweho, kuraza udusanga gute? Tuzi ko twakwirukanye. Areba ku amaso ku bantu, avuga ninyura hanga anti bangarura, ninyura kwa president w'ikorari biragora, ninyura kwa revera ariko umuntu azasaba nko kubwiriza ufite inyota, wanyura kwa revera ntibikunde. Nikako byari byagenze, yanyura hanti bikunde, yanyura ngo agere urya abona akaryango gatoya gakinguye, yirukanka akagusa pindo lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo yigeze akora ku buzima, ntabwo yakoze ku mubiri wa Yesu, tibaramukanyije, nta buryo bwari buhari bwo kugira ngo bahuze ibiganza. Ariko ngo yaravuze ati jewe kwizera mfite, ndakora ku mahuzu ya Yesu, kandi amahuzu ya Yesu naratangaye. Iyo Yesu yambaye umwenda, uwo mwenda uhita ufata ubushobozi bungana n'uwo wambaye. Yesu yambaye ihuzu ihita ifata ubushobozi bwa Yesu, ku buryo umugore atarakeneye gukora kuri Yesu, yarakeneye gukora ku mahuzu ya Yesu, akabakoze muri farumasi, agakuramo ibinini biwaye n'indwara ye, hanyuma agahita atahana gukira. Birahagije ngo amahuzu ya Yesu ahinduke farumasi y'ibibazo byawe, ukuremo ibinini biwanye n'indwara yawe, utanagakiza. Abantu ngo baramubwira Yesu ngo yamavuga ngo hari umuntu ngozeho, baramubwira tewe abe naje ko ndagukoraho. Oya, ntaga yaravuze ngo hari abantu bamubyize, yaravuze ngo hari umuntu waje ashaka ibinini
hari umuntu waje ashaka gukira, hari umuntu wazanye vision, hari umuntu waje utekereza, hari umuntu waje ahaye agaciro kuza kundeba, hari umuntu wankozeho yabitekerejeho, hari umuntu waje kundeba yabyizeho yabihaye agaciro, uwo yankozeho yatahanye ibinini, hari umuntu utwaye ibinini nta ordonnance namuhaye, hari umuntu amahuzu ya Yesu ni farumasi y'indwara zose. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kilia pindo lake Na uite jina lake, yeye ni mwenye huruma, atakuokoa. Yesu ananijali, tena Ananijali, pendo wake wote wanizunguka. Kilia pindo lake na yeye ni mwenye huruma. Tugirire Imana gutya. Bwana Yesu asifiwe. Kigitondo Kristo karakubwira ngo ari tayari ngo umukoreho utahana gakiza mu izina rya Yesu. Ukore kuri Yesu, ubitekerezeho gusa biha agaciro. Abantu bari bamukozeho bari benshi, bamwe bamukozeho gusa batabishaka, ariko undi we yari yagambiriye kumukoraho. Uko twaje hano materaniro, hari umuntu waje kubera ko yabuze uko abonye abantu bose bamaze koga, aravuga ati neka naje nogenze. Ariko abantu Yesu azavuga bamukozeho ni abantu baba baje babitekerejeho, babihaye agaciro. Kuburi hano ubihesha agaciro, arico Kristo aza kuguheza muri iki gitondo. Hallelujah. Amen. Ingwara rero ntago nenda kuvuga hejuru ya malaria n'izindi ngwara zimeze nk'izo. Nenda kuvuga ibintu byinjiye mu kanisa bishaka kutwambura umunezero, bishaka kutwambura agaciro k'amateraniro, bishaka kutwambura ico turi muri Kristo Yesu. Ariko washimwe Imana yuko yashizeho imbariro, yashizeho imbibi, yashizeho barriere. Nubwo Satani yahaguruka n'abamarayika be n'izindi mbaraga zose zo mu kuzimu n'abarozi n'abakonikoni n'abapfumu, ntibazigera bamena itorero ry'Imana. Ryubatse ku rutare, ryubatse kuri Yesu, limejificha ndani ya mwamba. Huyo mwamba ni Kristo. Hata dunia itingizike, hata dunia itingizike. Hallelujah. Tubizakunda Yesu aripfunyitse mu kiganza. Amen. Ingwara ya mbere ibasa abakristo mu itorero ry'iki gihe ni ugukunda gukorera Imana ariko badakunda Imana bakorera. Kubaho ubuzima abantu bakunda gukorera Imana cyane ariko Imana bakorera ubwayo batayikunda. Ingwara ya mbere ibasa itorero ry'uyu munsi ni ukubaho ubuzima bukunda gukorera Imana ariko abantu badakunda Imana bakorera. Gukunda gukorera Imana ariko Imana ikorerwa abantu batayikunda. Nubwo bayikorera ariko barayanga cyane. Barayanga cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turi kumwe? Yego. Hallelujah. Hallelujah. Biri ijambo ry'Imana twahasomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ngo abakobwa bari babiri bavukana. Uwitwa Maria n'uwitwa Marta. Abo bakobwa babiri bombi bari bavukana bagakunda Yesu. Yego. Ngo bukeye Yesu aza aje iwabo. Bahita batandukana bombi. Umwe aravuga ngo reka nje gutegera Yesu, reka nje kumva Yesu. Undi aravuga ati nta mpamvu yo kuja kumutegera, reka nje kumutekera, reka nje kumukorera. Umwe yagiye gukorera Yesu, undi yagiye gukorerwa na Yesu. Yego. Tugirire Imana gutya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwe aravuga ngo agiye gucumbira Yesu, ndamukatira ibitunguru n'ifiriti, ndamutekera pizza none. Undi aravuga atoya reka nje kurya umutsima Yesu yacumbye. Uwasigaye mu gikoni yazanye amarira kubera gukata ibitunguru byinjiye mu maso, aho avuga ati dore ayo maso zo wabona ni ukubera uburyo nkwitaye ko ndagukorera cyane. None gareba uyu mushangu yakwepse igikoni, yakwepse imirimo, yaje kukumva. None gajewe urumva ndamuruta kameme. Uwaje kukumva naje wagutekera ninde mukuru. Yarazi ngo arahita mubwira ati ko nukuri iki ndwangorera.
uyu mubandi waje watinya akazi akaza hano umushangu w'umunebwe perezida w'abanebwe adimini w'abashangu bose hano waje ampungira ku birenge uyu nguyu wenda aho ariko wowe wagize neza ko wawuncumbira kuranshuriza amazi unyitayeho Yesu ngo yamamubwira ngo yuzurimo namaganya kuriganyira wirusha muri byinshi cyambere kuriganyira ufite amaganya menshi kandi kuranirusha uri mu miruho ariko ngombwa ni kimwe nuko Mariya yahise mu mugabane mwiza atazakwa ni nkaho Yesu yaramubwiye ngo uburyo bwiza bwo kunkorera nukubanza kwakira umurimo Imana yakoreye muri jewe ari wo kwakira Kristo umwana w'Imana nukuvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kumenya umutsima Imana izirya atarabanza kurya umutsima Imana yamucumbiye ari wo kwakira amaraso n'umubiri bya Yesu Kristo umwana w'Imana alao mwili huo na damu hiyo uburyo bwiza bwo gutangira Imana ifaranga nukubanza kwakira ifaranga Imana yatanze ariko kwakira Kristo umwana w'Imana nta gaciro k'imirimo nimwe dushobora guhabwa imbere y'Imana nta faranga na zimwe nta giturire woheza Imana ngo Imana izo kwemere itakwemereye muri Kristo umwana w'Imana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nukuri uriganyira wirusha muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe nuko uyu nguyu yahise mu mugabane mwiza atazakwa niba hari umuntu ukeneye gukorera Imana nabaze yakira umurimo Imana yakoze ari wo gutanga Yesu Kristo umwana w'Imana. Kwanza utafuteni kwanza ufalme wa mbingu mengineyo mutazidishiwa mengine mutazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuzamurira Imana amaboko turebe. Amen, 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 Amen. 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 Uburyo bwiza bwo gukorera Imana no kubanza kwakira Yesu. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya umutsima Imana izirya, nta muntu ushobora kumenya ifiriti Imana izirya niba hazajamwo agatunguru, niba hazajamwo bya bindi byose nyine bituma ziryoha atarabanza kurya umubiri wa Yesu, atarabanza kwizera, atarabanza gukizwa, atarabanza kubatizwa, atarabanza guhinduka, atarabanza gutera intambwe yo guhinduka ku ngeso. Ibyo byose utarabikora ibindi byose ukorera Imana no gutakaza umwanya kurirusha kandi kuriganyira. Ariko ngombwa ni kimwe nitwegere Yesu. Niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe ribige igiciro cyinshi. Indwara ya mbere abakristo barwaye muri no minsi no gukunda gukorera Imana ariko badakunda Imana bakorera. Indwara ya kabiri ibasaba Kristo mu itorero ry'uyu munsi no gushaka icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana bakora. No gushaka icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana bakora. Turi kumwe? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sige minota nk'itanu cyangwa itandatu. Indwara ya kabiri basaba Kristo uyu munsi nugukunda icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora, nukwishakira icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana abantu bakora. Mwumvise Felix? Gushaka icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana bakora. Umuntu akeneye kuririmba ngo atahana amashi nubwo amashi y'Imana atabonetse mu ndirimbo z'Imana yaririmbye ariko byibura iwe atahana yiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umuntu akeneye kuyobora cace umurimo w'Imana, ayobora umurimo w'Imana haboneke mu icubahiro ciwe nubwo icubahiro c'Imana kitoboneka mu murimo w'Imana ayoboye ariko iciwe tikikabure yeshima yiwe ntikabure, agafaranga kiwe ntikakabure, igitoko ciwe ntikikabure, intebe yiwe ntikabure.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ariko tubanze dushaka icy'Imana, tubanze dushaka icyubahiro cy'Imana. Ibindi byose bizashira. Ibindi bizashira. Aho guhimbaza Imana iteka ryose. Imana nisingizwe cyane. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe sana. Abantu bakeneye icyubahiro cyabo mu kazi k'Imana bakora kuruta gushaka icyubahiro cy'Imana mu kazi k'Imana bakora. Ndakabura amashiwe, ndakabura ifaranga ze, ndakabure. Bwana Yesu asifiwe. Umuntu utakabura ibyiwe, nishaka iby'Imana bikizabure. Nishaka ikibanza cy'Imana kizobure mu ikanisa asengeramo, ariko ikibanza cye tikikabure. Twebwe twarushe n'abanyamasengesho barusha bashaka icyubahiro mu ikanisa. Umuntu agashaka ngo napfukama nijoro, mu gitondo waze kubitangaza ngo kunara yemfukamye buraca. Dukeneye kumenyekana kurusha kumenyekanisha Imana, kandi umurimo w'Imana ari uw'Imana ukorwa. Haleluya. Pandisha mikono tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi Yameiva. watendakazi wachache Utumikie. mavuno Yameiva. Watendakazi wachache lazima Utumikie. Yes. oh Mavuno mengi yameiva. lazima nimutumikie Samu libiga. Hallelujah. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa simbirangiza turabikomerezaho ni mugoroba. Tuzamura amana amaboko. Oh, hallelujah. Sama! Hallelujah! Mavuno mengi watenda kasi ni wachache, lazima tugiye gutera za haleluya zitatu. Amen. Hallelujah. Kankwinginga uhaguruke ku maguru yawe, hanyuma twikirize haleluya tushauti. Yes. Hallelujah. mavuno mengi yameiva, watenda kazi ni wachache, lazima nimtumikie. Tuzamurire Imana amaboko. Yego! Sama! Haleluya! Haleluya! Mwana wese mukakete. Turarangiriza kuri ico cyonyine. Ibindi turabikomeza nimugoroba. Yego! Babantu twagendanye muze turirimbe dusoze. Muze turirimbe. Bwana Yesu asifiwe. Kunda kuvuga ko kwishira hejuru aka definition nakondangirizaho bwana mukubwa. Murashihanganye. Hallelujah! Kwishira hejuru kandike. Kwishira hejuru ni ugutakaza umwanya wari usanganwe, ushaka guharanira umwanya utazigera ubona, ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Kwishira hejuru ni ugushaka guharanira, ni ugutakaza umwanya wari usanganwe, ushaka ngo uharanire umwanya utazigera ubona, hanyuma ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Hallelujah. Uti byagenze gute? Kuntu byagenze nuko
Satani niwo muntu wa mbere washatse kwishira hejuru, niwe tangiriro ryo kwishira hejuru. Imana niyo muremyi wa byose. Hanyuma uyu witwa Satani ntago yahoze yitwa Satani, yitwaga Lucifer, yitwaga umumarayika wiki w'umucyo. Lucifer yitwaga umumarayika w'umucyo. Hanyuma uwo mwanya Imana niyo yari yarawumuhaye, niyo yari yaramugize umumarayika utwara umucyo. Hanyuma ntiyanyugwa, ashaka ngo nareke uwo gutwara umucyo ngo atakaze uwo mwanya, areke uwo mwanya ngo afate umwanya w'uwamuhaye umwanya. Iwe ngo ab'Imana afate umwanya w'uwamuhaye. Imana niyo yari yaramuhaye kuba umumarayika w'umucyo utwara umucyo, shefu w'umucyo. Bukeye ntiyanyugwa, ntiyanezezwa, ntiyakira ico kibanza Imana yamuhaye. Hanyuma aravuga ngo jewe singikeneye kuba utwara umucyo, keneye wa mwanya w'urya muntu wambaye uyu nguyu. Ahita atakaza ubumarayika bw'umucyo n'ubumana ariko ashaka ntiyabubona, ahita afata ubusatani. Nukuvuga kwishira hejuru rero ni ugutakaza umwanya w'umucyo, ushaka guharanira ubumana utazigera ubona, ugahita ufata ubusatani. Iyo revera cyangwa bishop w'iri kanisa rya Moriya, iyo yagusengeye ku diakoni akakugira nka mwarimu, revera akagusengera kuba mwarimu w'ikanisa, hanyuma ugatunyugwa no kuba mwarimu, ugashaka ngo ube revera kandi igihe cyo kuba revera kitaragera. Revera za kwa ku diakoni kandi n'uburevera ntububone, ugafata ubusa. Iyo revera yakugize umudiyakoni sekreteri, ugashaka ngo umukure ku ntebe kandi igihe cyo kuba revera kwawe kitaragera. Revera za kugenderera rimwe akanga gutumaho abadiyakoni, ukanga gutumaho abakristo, ukanga bakiga inama yo kugukura kuri bwa busekreteri. Warangiza ntube revera, ukisanga handi hagati utigeze utekereza. Munyugwe n'imyanya mufite. Kandi umutima wageze kumbwira pastor uramaze se nuwuhe mwanya mukuru mu ikanisa? Umutima urambwira ngo umwanya mukuru mu ikanisa ni wa wundi ufite niba wuzuza inshingano zawo. Amen. Reverend aruta abakristo, abakristo ntibaruta revera gusa, buri muntu wese ni yuzuza inshingano mu mwanya we. Kandi twaraganiriye ubushize hariya muri Covenant ngo itorero n'umubiri wa Kristo, ku rwego hari abantu bazanywe mu ikanisa bagomba gushya gusa, bagomba kumanyura umutsima, bagahora bashya gusa, kandi ntibazigera bahamagara istoma ngo nize ishe kubera ko ari yize yoherezwa y'umutsima. Hari abantu bazoza bakoropa muno kandi babure n'ibibanza byo kwicara, ariko banyugwe n'iyo myanya kuko ni ko Imana yabagize. Hari abantu Imana yaremye muri twebwe bazakora bameze nk'umutima, abandi bameze nk'ubwongo, bazoza bakorera imbere, bazoza bakorera imbere gusa, imbere gusa. Natanga ifaranga bimenyekane gusa ku marido meza, ariko iwe tazigera avugwa nk'umuntu watanze ifaranga. Kubera iki? Ubwonko ntibuza buboneka, umutima waje ntuzuboneka, biba imbere, biza bikorera imbere, ariko ubwiza bwabyo nukugaragaza hano heza, hano hagaragare neza, kibera ikimenyetso ko nibitagaragara nabyo bimeze neza. Muri twebwe hari abantu bagaciro bameze nk'umutima, bameze nk'imitsi itwara nk'amaraso, bameze nk'ubwongo, bazoza badutekerereza ariko bazoguma imbere. Tibazosengerwa kuba revera, tazoba bishop, tazohagarikira, tazabwiza, tazotanga ameza. Azoza korera imbere, hanyuma batanga ameza yatange hano bigaragare neza nkaho bano batanze ameza ariho bakora neza, kumbe wewe ni wo ukora mu ibanga, urabashize, uramahango, urabashize bazamuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Indwara ya kabiri ni ugukunda icubahiro cyabo, ni ugushakisha icubahiro cyabo, ni ugushakisha amashi yabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana bakora. Bene data, nitwubahisha Imana nubwo Imana izatwubahisha. Nidutinya Imana izodutinyisha ibigaragazo. Nidukunda Imana izodukundisha abantu. Nitwubaha Imana mu ibanga, nitwubaha Imana mu ruhame, Imana izotwicazanya n'abakomeye, idukura habi, idugira abakomeye, iduhuze n'ibikomangoma, idushire mu kibanza. Uburyo bwiza bwo kubahwa n'Imana ikakubahisha ni ukubanza kuyubaha. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Chonga yasirima baba. Seruwa mambwe ariwe Kristo.
ubwami bw'ijuru. Irembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Irembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Irembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Yes.